Amiro kwanyo kare man iru piny matin ni me bino dok udojo iyamo pi konyo lwak unyo dano wa magi winyo lep an mabe an alogo lep luo lep luo ukela i leba chuli kumbedi ni abe bino ka gonyo tien lok nyo te lok me charo lok achuli ma chamaja uno kong akelo iyamo chi dano ma pol gitiega wajane beto ma gigony tere go wek giniang gonyo tere ni tien loke ni kitiro wek ini niang mabe nyo lep mukene logo ni kitaro tere wek ini niang mabe no gikerro ko mabe iwinyo mati de niang ne kangat mon logo kit lok makit man no tien loke uchung pe nyig lok makiti eni man an Reverend Ukema Palowa James Pimenu abichako kong ki lega kidmanino duchu ba matero duchu ang'eyo ni tie kwedwa pewe wata dong eni wabino ka yubo tekwaro wa wege dano bene gubet iye ke ngej pien ina ye chwe wa ni wek wan wabedi ika bede ma watie iyeni pe muona yu chwe wa kany umiyo ka watie no mier wang'e tien lok ma meg wabene makeme ke kaka wanyo ke tekwaro wa bange winyo lega wa eno dong an ma cher ka kubuna initi kweda ge tek pa chwiny maleng wa gen duchuma anatimo po bed me kerode ikum anto eno bed me kerode ikum in pien ina ye imiyo leb magi bene bot wan luo bana nge winyo lega wa nying wudi Yesu Kristo rodwa amen charo loga chuli chemaja ma anatero koere ke koera chako kimani abil otiego dero tien lok man abilu tiego dero ni tikit man ni ka in ibedo ki yom chwiny mogo ma chao kene yom chwiny mogo chao kene bino pekiada mukene bini wicharo ni ning bini wicharo kit man ni in gwake mare me kodong yidong yom merata kumbedi nyo chao kene gino mo uyomu ikit ma ini neno ni umiero bet kwede chi inde tai wa kire dong tika kare chi bere kamiyo jemi ni menono chi ka ibere kamiyo ne menono ini bipo ni utumogo mano era ye wego no indong mai dong gi moko ni iponi idero dong nono abilo ginini abila ba kong dare meda mono mama no kong dare abil nena cha nena gena go bilo gena kong dare meda mano chi wini no ngenyo jemi ne go weng umiyo lokman ni abilo tieko dero chekit meno